Ariko sinshiri
wawe ubashe kutubohora. Nta kintu na kimwe twokora. Imana ishimwe. Uzamura ibiganza. Wow! Hallelujah! Barasize. Erega nawe uhaguruka ntacyo bitwaye. Tugiye kuvuga ngo Mana ibitambo wishimira n'ubwivuzi k'umutima wawe utamenyekanye n'Uwiteka. Warayoboze kugaruke Imana ikubohore n'izina rya Yesu. Aho ubanza amaso nta gisubizo gihari. Uretse umwana w'intama w'Imana. Turabona papa. Iyo uri kweza mu tuzora n'izina rya Yesu. Garagaza umwami wacu yasohoka Satani. Kandi tugomba gusenya kubera ko Imana yatwemereye kwisenya nta kibuze. Nukuvuga ngo uyu mwanya mwiza. Rero mwanya w'agaciro. Garagaza Imana zikorera ishusho ry'Imana. Bigusange. Abakuvuma Imana zizabemerera izina rya Yesu. Imana icecekesha yandi majwi yose. Imana yumve gusenga kwawe. Uwiteka we. Uri igisubizo cy'ibibazo byibaza mu mitima.